There's wings me a ballach book hannig a Phabail, Scott na hard gan ninnet Gaelic, agus wat ze wel nu, ik aarddieren aan een ball-coise aan Amerika. Hallo ski. Hallo, I'm alright. Hullo ar hem chi ddiachu. Gael je farc yn jetlag. Ha, bagan. Le chórig out as je show. Mi dod si ysgu Glasgow, le Cali, yn y gan y tri la. Is nhw'n hemi dol yr asgw yn y Stàitean innse, Jylwan. A fi mag y dol gan y gara malch. Ydyn nhw'n tor siŵl ta. Yn i'r stad, a flaf ag yn hyl. A fi mag Nid y fatbog fa gan tri dybliorn chi'n at yn y dhreuchd. Fa ceir bliorn at yr Cali agus Níl agus tri nôrsyn at yr Alistair agus Calis. Fi gad yng hwnnw clwych cwm ar y cheil agus baldych fa gyle fan y sio cwdiochs. Ma'n ystrig son y clwy ball-coise fad. Fa mi clwy yn y hol, lys ma'n frach yn. Fa mi og, fa mi smaid coig sia. Fa mi frach yn och no Jake. Fi sy'n anhol, fi gol yn y sio. Se gol yn sy'n ffyrdd cwdioch. Fa neiniag yn Is Na Stàitean. Fa brister hwloi. Juist mi door in de hal, kon ik me vragen, wat is wat gemaakt wordt, zijn misschien verder pakken van. Vi gad don ook in de schools, vi gad in asjoin hiepars, vi gad nu practice sessions aan de shins, vi gad de mak kunnen fudge, ik roe heens, jenne practice aan de shin. Dus man wat ik in orde, wat de fijn, voor de gramoer in bol, dat is een voetbal. Nu de van skipper klooi. Yn rŵ, fi mi ydol y mach yn bicycle ac yn maes agad Manchester United, Theatre of Dreams. Se sy'n yn Theatre of Dreams of Acums. Se ddioch awm y fan mi ysmynioch eich toriad ball-coise ond mae frar yn y clwy ys fat y gen yma. Mae'r asyn, nhw'n had y frar yn y gen yma, rwydig yn haws i gyrru gen yma. Je plear lodger fawn agus fa mŵr, fa tapi. Gaelic, agus fa gymadi termyd, mae basyn do a sio I fod y chroch yw dyn dgaen a hyn. So, sy'n man fa Ali. Fa mi ceir dìreach ys fa mi clwys yn skip y mhòr sy'n cainach eich ládjar na mych iawn. A mi smynnych eich mi yn sy'n tor son sy'n awm y fa mi giori gian y rwydig yn y ball-coise sy'n proof of concept y fa mi giori. Fa mi clwy son yn skip y mhòr, fa tord clwyadr yn awns yn skipod, fa ffydd fa. Siadach am mierflach son misje, fa mi haast ook. Sean, na galw hens de vraag. Zo maar, fa mi sy'n coig dìreach yn y sio. Sy'n nog coach hier, maar ik wil het Coig dìreach, fa sy'n an y niche. Fi wedi sy'n, mi sy'n spynnych gyda'r mi Nidlan i'r as. Oh, right. Yn y la, an y hyn. Fa mi hun awns, fa mi brahyr, Rossi, Studi, Tuff. McKenzie. So, waar maak je nu goed in de niche? Gewoon niet. Ik had dat niet niche gewoon het. Keinem haast, ballach doel, ballach snog. Ach, va are gematriek gaan on Europa ach ball-coise. Schar wat dhreuchd, die gewoon moors wat doen je. Ach, dan van je allemaal of je onderschies, mag je zo. Waar man exercise, dat is je vaak. Ach, verschillen ik, ergens van u word als een ball-coise. Nee, dat was misje schaak. No, ook. Ze zoals Friday football. We zijn nu bekend trainen, zo'n oorsprong, we zijn skippen in gele, zwaar liga kind. Zo kan je hem haast. Men bigt dönje koper zo'n herkon, dan gaat crossed. Wat van ketten ook kan nog. Ze misje man. We zijn taart niet de raster is. Bakken. Eén nog ja. Thomas Martin. Zoals dönje houden, zoals personality ik heen. Maar goed, is dat eentje in Rudigen, Giannia. Ik zei je toch, er is wens met een ballach buk, en ik heb Phabail, Scott na hard, gaan in het Gaelic, ik is wat ze willen nu, ik aarddieren aan een ball-coise aan Amerika.